بسم الله الرحمن الرحیم. ژیانا مدینێ باژارێک و پێغەمبەرێ تالیێ کۆچی وێ کرد. باژارێک و تێدا عەرەب و جوهوو لەگەل هەڤوودوو دژیان. باژارێک و دژمنانتی li navbera qebîleyan hebû û ji bo tiştekî ne tiştek dikarîbûn xwîna hevûdû birjandana. Bajarê lehengên dîrokê ku bi piştgiriya qasidê Xwedê dê bibûna paytextê mislimanan e. Xwedî nezaketeke berbiçav bûn. Digel ku beriya hatina Îslamê müşrik bûn, lê dîsa bisaya cîrantî û çavpêkhatina cihûyan û zanayên wan derbarê dînên ezmanîn de jî têra xwe Xwedî agahî bûn. Lê êdî dîrokeke nûh dest pê kiribû. Dê dûv re bûbûna sala yekemîn ya dîrokê ew salihan. Qureyşiyan rûmeta ku ji nav wan derketibû negirtibûn û heta ew û hevalên wî yên disos mecbûrî koçê kiribûn. Ew rûmet û mezinantiya hanê Xwedê kiribû para Yesrîbê û Yesrîbiyan. Yani Medîneya Yesrîbê duwateya maneya bajarê Yesrîbê. Di hengameke rewşa wan yekcar nebaş bû. Ew nûra hîdayetê gihaştibû dilê wan û ew ji keşmekeşî û bi hevketinê rizgar kiribûn. Êdî ne li pê kuştina hevûdû bûn, lê di kelecana fêrbûn û piştgiriya ew dînê ku bi saya wî xwe ji qirêjî û xerabiya şirk û perestiya seneman rizgar kiribûn debûn. Avahiyeke ta wê rojê li bajarê Yesrîbê nedihat, bîra tu kesî ava dibû: mizgeft, camî yan jî mescîd. Dê di wê mizgeftê de hem kesên azib yên ji hêla malê dinê de feqîr û jar razana û li wê derê xwe di derbarê dînê Îslamê de perwerde bikirina û ji hêlekê de dê nimêj rojê 5 caran bi civatî bihatana kirin. Dê di heman demê de roja îniyê li wê derê xutbe ji mislimanan re bihatana xwendin û derbarê heqî û neheqiyê de bihatana şîretkirin û derbarê xerabiyan de bihatana tirsandin. Dê li wê derê mirov komik bi komik li hevûdû biciviyana û Xwedayê ku ew ji tune de bi rêk û pêk afirandibû bianîna bîra xwe û hevûdû. Ta wê gavê di bajarê Yesrîbê de yên ji îlahiyatê û felsefa hebûnê dipeyivîn diaxifîn cihû bûn, lê niha rewş diguherî. Cihû li bende bûn ku ew pêxember silavên Xwedê li ser bin ji nav wan derkeve, lê wisa nebûbû. Ji xwe li gor hin rîwayetan ji bo ku pêxemberê taliyê ji nav wan derkeve û ew rûmet bibe para wan, koçî Yesrîbê kiribûn. Lê Xweda xelata pêxemberiyê li Cenabê Muhammed silavên Xwedê li ser bin kiribû û ew jî ji nav ereban derketibû. Tehemûlkirina vê yekê bêguman bi cihûyan nehêsan bû. Ji hêleke dinê qebîleya Abdullah kurê Selûl, ev kesê hanê munafıqekî meşhûr e, dûvre dema ku Îslam tê Medîneyê. Qebîleya Abdullah kurê Selûl xwe amade dikirin ku jê re tajekê çêkin û mîrektiya wî li dar bixin. Ev yeka hanê jî bi koçkirina qasidê Xwedê ber bi Yesrîbê ve dê di nevî de bimana.
هر کو دچو خلقی یسریبه خو بهتر دان دورا قاصده خوده و جواک جبنی ده بگوهرین بنگهین روبرو مابو جگوهرین بهتر بزانین خو گوهرتن هبو گوهرتن اکا وسا کو هکمروف صد فیلسوفین روژا ما بده هبودو و همو آلات و آلاوین رکلام جیتیخ خزمتاوان دوی دما کو بسایا کوچ کرنا قاصده خوده یا بر بیسری بیوه پیک هاتبو انجام نکارن ور بگرن. باورمند لمدینه دگهجن قاصده خوده جخوا بریا کو قاصده خوده کوچی باجار یسری بی بکه مسلمان قفله بقفله دف جوار و ولات خوا برادا بون و دریکا باوریا خوده و آویت بون هم بیزا براین خوا براین یسریبی کو دی دوورا جوان را انصار بهاتا گوتن کوچا بر بیسی بیوه بکوچ کرنا قاصده خوده گهاشت بو آستا خویا هری بلند لی هینجی همو مسلمانا بر بیسی بیوه کوچ نکر بون پشتی کوچ کرنا قاصده خوده یا بر بیسی بیوه دناو مسلمانان ده جی جدر و ین گرتی و دبن شکنجهین جور بجور ده کو جوان دهاتا خواستن دفج دین اسلام بردن و وگرن سر باوریا سنم پرستیه کسک ده باجار مکه ده نما و ده زوترین ده میده وقته ده خوالی یسری بگیهاندن قاصده خوده وان پاش خدابون هبونا دنیای و مالباتین خود رومت لی وان دزانی بو که چه دکن وان دزانی بو که همو هبون رومت پشگرتنی و خورتی آدنی برانبری گاوه که کدریا خوده دتی آویتن نای وان دزانی بو بدست خستنا دلووانیا خوده و قاصده وی وسا نه ارزانه دی ایدی جباجار یسری بیره مدینة النبی بهاتانا گوتن و دی دوره جبر هنکی دریجبونا خواه تنی ناوی مدینه لی بمانا نخواه دماکو جنها دمه گوت باجار مدینه جخواه هندزانون کو قسطامه باجار قاصد خوده سلاوین خوده لی بن لباجار مدینه پشتی کوچا پیروز گلک تشت زیده بوبون سروککی دن جواکک دن و اولکی یعنی دینکی دیتر دن سروک همو مسلمانان جناب محمد پیغمبر سلاوین خود لیبن جواکا باورمندان کو ج انصار باورمندین خوجی ین مدینه‌ای و مهاجران ین کو دریا خوده ده و دین اسلام یه پیروزه کوچ کربون پیک دهات اها روشان مدینه پشتی کوچ کرنا پیغمبر علیه السلام یا بربوه و اف بو دهویا هفدیتنا ده برنامه که دیتر ده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته